Kumbola mrengo wa 18. Jethiro anenda mlamusa Musa. Mstari wa kwanza. Vikara wa uvoro wa mautu gosi Mulungu arigomhendera Musa na Israeli najo Bwana arishoamboza Misiri wamuguta Jethiro mteza wa Musa ariyekala werende mulombi wa Midiani. Baye Jethiro akimuhala Zipora mkaza Musa kwani wera kwao na Atanayairi mtana mjere wera naifa Gerishomu kwa ukala Musa wamba ni mucharo kahiza iti njeni mtana wahiri yake kala naifa Eliazari kwa ukala Musa wamba Mulungu wa ano baba dengwa vizi na ngokoli wangu kwani kala siye ngere nalagwa ni Farao. Kushonajo Jethiro akimuhala mkaza Musa na Atanayairi achenda na okonyika hata makifika chini za murima wa Mulungu ariho kala yo kambi ya Israeli. Baye Jethiro akilaja uvoro kwa Musa kukala iye akudzani na mwenga na iye mkaza Musa na Atanayairi kamwambe mtedzangu kukala mtedzao Jethiro anaza kidza anaza na mcheo no Anawairi. Vikara Musa roho sikira ukala mtedzao anaza wambola kimudhana bamara fikirana hehe akizizanya gonya kimla Musa na ishima na mara wakala maza gonya kumanyana uzima wao machangira hemani. Baye mara hongira hemani Musa mtalira mteze mautugosi Bwana arigokala arigomhendera Farao hangana Misiri atue koto wa Israeli arigonya visho ndolera dhahabu zosini marizopata mongirani tabu na virehu Bwana risho atisha na Jethiro roho sikira wa uzori wa henda Bwana zuru za Israeli wakataro kala kula mikononi kwa Misiri wafahirwasho. Baye akiamba nalikwe ye Bwana ariyemtisha kula kaiza mikono ya Misiri na ya Farao kiza akiatisha watu kula mikononi mwa Misiri. Vivi beni zamanya jerukala Bwana nde Mulungu mbomu kukira milungu yosi kwa kala wamboza ana Israeli mikononi mwa Misiri kwani bewere manatumisho na kavudhie. Vikara roho gonya kunena visho Jethiro kimwambozera Mulungu sadaka ya kuocha mwenga na sadaka nyingine. Haruni natumia Israeli makizare chakura hamwenga na Jethiro mteza wa Musa hahombereza Mulungu. Mstari wa 15. Jethiro anamu adha Musa kuriho chana madzacha Musa kikelesi kusirikiza na kutosa maneno gatu bayo watu wore maimire kuno maza mdengereka hata kukitwa visho ela Jethiro roho na viriahu Musa rojo kala na hendera kazi wa watu hakeye renye wa Musa kiamba sezangu hangu maza chamukelesi kuno watu maimire na maza mdengereka hata kudzatwa visho ni kazi yani mzio kala mna hendera watu hakiye nuirenye Musake mzigiza kimwamba mtazangu atuabe manaza kwe huko utungu kwanza kamare hambirejo Mulungu ahenzajo na atuairima kikosana milomo ni kuzafu kagwizanya kwa kumanya mujeri na Mulungu kizafu kafundisha amuri na malagizo ga Mulungu. Jethiro anambula kunena kimwamba Musa mujeri mtezangu laso vihendwa jobule na mukivituwa be ninu hamwengana watu munda zilumiza maana munda lela sana kwani kazi hii besi ya mtu mwenga bule ela sirikiza nifumwambira utumu bai na Mulungu nakala hamwenga nani na vizo nini mkala anenereo watu mgahale maneno ga mwambirize Mulungu kisha mwafundisha amuri na malagizo ga Mulungu na anyesejo mahenzo ajo matoe najo viriajo mahende ela zulu za mautu mangine zagulani alume madima kuenda kazi ya kulongoza anzi yao makale abomu makundi gatu
ano makala vilongoza makundi gatu 10 ankine makala vilongoza gatu 50 gana na alifu ao suti makala ni atuma ngogo hao mulungu na mamini wao ni atu kisha maskala atoa kuhenza kuria kaiti bule baya halene watu na mwape wadima ukutosa maneno matite kaiza makundi gao kila siku ela maneno mabomu magarehe kwenu nini vivi vindahenda kazi yenu ikale nyangwangu maana watu mandakalamana mwaviza mkenda visho na chamba mlungu ndo ahenzajo mndadi makutosa maneno gosi bila kusoka na tosima kwa ya mazubani ngao na dhere kwani maneno gao gandakalaga za goma Musa kenda visho shenye harijo kala azaadhwa ni mteza akitagula atuma fahao kaiza ana Israeli akaende abomu amakundi gatu 10 50 gana na alifu na usiku zosi makala makisirikiza na kutosama maneno matite ela maneno makomu magahirikira kwa Musa mstari wa 20 funga na mwisho. Baadaye Musa na Jethro makilagana na Jethro akigurangira kuya kwa Midiani.